سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تميتنا يو لومون كم وترو أقداس نزلهم زيناتات نباهم حزنا غريبنا لنا متجه مسحاب أمونغو راشان إيروبان أمريكان كلاتهم تفتيرو زلو مع التاوي حدش ديتيل ويون مور حبريتا بزعبو توسخ حبريتا توسخي مرداتا نامتزيز متزلو زغا زلنا مدرك ساعة كندي بداهي مخانون ساعة كندي أقداس مخانون بزح سب أستوعب زي ريو جزيلو هذا جزء أم عربو العالم تنبر تلاقام سوشيال ميديا مس قال ملك نقرات بوجر كاي تستقبل لهم نيغا بات إذا فيديو زيادة زي أخذ جمري لومي ساعة كندي تنقرات تم زكاة الوزلو أب قليل زي كونه بدو خمسة لنا بزي اسم. Because I believe in what this panel is doing, but more importantly, I need to appeal to this panel to help us save your lives, my life, and everybody's life. We are closer today than we have ever been, ever, in the history of the nuclear era. Since nuclear weapons were used in Hiroshima and Nagasaki, we are closer today than ever for nuclear weapons being used again. We are literally at the threshold of a nuclear war. This isn't hyperbole. I'm not here to scare you. I don't give a damn what you think. You're going to die unless we do. So, انتهي تبنزلو سكات ريتر نزل كونتات دي قال كابتن بعمق زردون بزي صفحه زتنتنون سب زلو ابزو عنزي سكات ريتر يو امريكا دما نزي نسزو حبريتها لمغولدا بزح انفات تقبروا لزلها كم تقبروا لزلها زفلتيو انتهي بلانو حرشت شاتمتن 4 امريكا اب جابان اب هيروشيما ناغاساكي نيكلوراوي وي اتوميكاوي بومب زحر مدر بايا نمجمريا اتزعبي ريسك نيكلوراوي وقق كاي كم زغل حجي اقاتي من نازلو كم حجي ابسوساتات نيرو سبعاتات نيرو ابزو حكينات نيرو قال ملك كتبل تخلي غايب سيريسلي ناي بحكي ابسو والزينا قلت نيكلوراو كينات زغاربه حرتنا ناغاساكي ناي جابان زقاتمه زغاربه كنات تجي تفتير زلو سلازي زعبا كتصالمت دايدك سبات قدست وقينكا هيوت قص زغد سكات قوينو زجي كنا قالن إلا كنا سمدلكم وي كنا رقكم إلا يكون كم زلوا اوبجكتيفلي يزغلكم زلوا يزم زلوا تقرات نسب كتفرارو اغانينكا تمصلو كتق مغنال جيل يو درجاينا بصينا زلنا امريكا راشيا بصغربا هذا ميد رينج نيوكليراوات وحيزك خيد زغل ميسايل فتينا لا زدما بتي بومبا وستقوموا بقليل نيكلر تغيرهم بتكون تاعك هون كم صغل درو ملكتي بمالو راشا دما نزيا نغير ديا كم ملكت وسدوا بمبال معناتو اب دوكترين ناتو نيكلر نخدقمو زخلوا كونديشن وي ممكن ما كنا تفكيروا لا توانز امريكا عاد انجليز حجي دما نا فرنسا اطوارات وشت راشا نكهر ما فيدو مالو نزل دما من بقطامو راشا نزل غرزي نيكلراوا حيلي نزل نيكلراوا حيلي اطوارات برتو هيكون وش راشا نلولاونت ناي راشا كذا فرد حفتينو نتتكوس زلون نتزحق زلون نخلت يوم ابتو جي ساتفهم زلو ينا نردع سلازي نخلت يوم زمتاتن مستي تقبرو زلو زمتاتن كبر ملس كنبينا زبل افت دوكترينا تمالو سلازي تاع راشا تقصوا ميسايل نا اب يوكرين سددو راشا بيوكرين تقصوا اب كتمان يوكرين تفصم اب قربا معتا ملكت يقومكم نيكست ستيب انت يكون كم تخلقوا وي دونت سلازي سكات ريتر مغنانا يكون تخلقلኛ حبريتا يسب زلو ازغا بكل منقد كرينا بزحات زي قطات اب كل عالم يوم كان كبي نغير كردوم جميرون تزارو جميرون زلو There's something to stop it. This is on full frickin' automatic. Russia has lowered its threshold for the use of nuclear weapons, including conditions it knows that NATO and the United States have already met. If Russia and the United States have already met. If Russia assiduously adhered to its nuclear doctrine, they would be able to use nuclear weapons today against NATO. They have opted not to, but we have already passed that threshold. At the same time, we have a Rear Admiral Buchanan in the United States Strategic Command who speaks glibly about the America ready to have a nuclear exchange with the Russians. Do you know what that means, a nuclear exchange? It means a nuclear war. We're ready to have one. Russia has lowered its nuclear threshold, and America is ready to engage in a nuclear exchange with Russia as we speak. انتهي بلالو زي خات تدربا بتعمي دسك كان دسك كان زبل زلو راشا اتك المكونات تاعتا نيوكليراوي اطوار كتقامل تخلق ايرات تطرا يدي كونسي اتن الساز غبرتو قد مكونات بملو
نيتون أمريكان أوروبان فرنسان إنجليزن يوكرين بمدقاف لا تكد ما كنا تسجيرهم الله سلزي راشا أبزوان زي نيكولاراوي أصوار نخلت كم بتز قبرته ما كنا يفكر اللاي مسألة مالتي حتى أدميرال لاي راشا نا أمريكا استراتيجيك كوماند بهالتي وتدرو حلف لما نحنا مس راشا نيكولاراوي إكسشينج خنقبر بنيكولار كوينات خنقبر دلوقتي نايبلا له تاي مالتي زي كلا خاخينا نخطف مس راشا دلوقتي نايز مزلو مبر أمريكا لعل راشا نيكولاراوي أصوار لزلوا يكونت زي خاتي دسكب مالت دزيجي ميديا كم تدل أب كان بزي نت كوفيد كم يجرون عالم كنت فيها يلي زارميرون عالم بزيارة هات تخلني كل راو كناتي هكذا مزرعة كلايميت كم زغيني له يقعرني رت ميديا كم خندي عمتات لو مي بزعبا كلايميت هيزارمون يمسلمتاي الكلايميت بكينات يروم يبلاش وصل زلو طب يقول له نسب ماكيناي تزور اب غزا قال تشيت ولا ماي كم زي برنابلو نتدخاصت هم يقاصروا تزعبي انفايرمنتال كولابس ويقول ናይ ክላይመት ፀገም ግን በዚ ኩናት ኣብ ቦምባታት ኣብ ዩክሬን ዝትኮሰሎ እስራኤል ኣብ ካልእ ከባቢታት ትኩሶ ዘላ ትቐንዲ ነቲ ክላይሜት ዝብክል ንዑ ግን መን ክዛረቦ ንዑ ብዛዕባ ይዛረቡን እዮም ስለዚ እንታይ ኩሉ ነገር ኣስተብዒልካ ንኽትርኢ ነቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰብ ነቲ ድኻ ሰብ ብዝደለይዎ መንገዲ መለክዕታት እናገበሩ መጋበርያ ናይቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ንሳቶም ግን ድሌቶም ክገብሩ ዝኽልክሎም ሓይሊ የለን ኣገይን ኣብታ ንሱ ተመሊሱ ዝዛረባ ዘሎ ኩናት ሎሚ أب بيت أملاك زخيد أب مسجد زخيد أب تفسير زخيد صلوا زدي يلو بزي حكنا مزرع I hope تما بوتاتنا أب دبرتات زلوا أبي يبرع صلوا تم يسمع يخون تم مشايخ بعدنا زلوا دعنا تم يسمع يخون بر بالتعمي هاللخن تعبيتن أنا نتن نزا بسمع رابع عالم زلوا نزا عالمنا نكتف أتخلهم زلوا مفلاتيتهم نكتف وادما تزلوا أطواراتهم قلب اليوم نقول نفسه كتف وعملها هيكونوا تبي ناي سبع أطوار نتعامل فطرة تغلا لك دم سيل كتجار لون تزاربون نايكون نقول نزعبي دامج كم قبل خمس غلو بتدقق عمي رأيو كمي 8 عامات أبشر شات من 4 5 وكل التبوم بتراي كمان خندي أماي أشحات أب كتماتات زلوا كسر من المسلوان أو تبتن كتماتات كم زلوا استجير زلوا سلز تراي لومي كابون لومي كل من تايم عبالة متيوم على لو كل من تاي سبتينا مع لازلزي أبدأ بيشوف قبل خمس غلو كنت أبدأ ترى تفكر يلا أوكي هجي بزعبة زلوا هلو كنا تزار بزيت تيور نالك زين تقريبا كم لسوكم في التنين to scale up production of a new hypersonic missile that hit Ukraine last week. He says Western defense systems aren't able to stop the missile and no other country has anything like it. It all comes amid warnings of a wider conflict after Ukraine used British and American missiles to hit targets inside Russia. Let's get reaction from military analyst Sean Bell. Good to see Sean. President Putin then saying he's got a lot more of these missiles and he is prepared to use them, but they're still not fully formed. They're being tested. صدقهم زي زلوا أزرع بقين زلوا فلاديمير بوتين أبتز حبوا مجلس أمس حلف فوان بنتصور كم زقالوا صوم على تيو تكون تات تستطيع ميسايل كنا متاع حيال كم زنا بلد عادي كونسي كم عينك ميسايل نكفريو بقولته ببزح الكفريو كم زحات زلون زخون يقول ناي اير ديفنس سيستم لأمريكا يقول ناي أوروبا بتصل قاصروا هم زي يقولون تقطعفناتهم برتعناتهم درو تيست ير ولو اكسبيرمنتال نا ولا زاربو زلو ግን ኣብ ግብሪ ተፈቲኑ ውፅኢቱ ተራይሉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ዘውዕዶም ዘሎ እዩ እንታይ ክግበር ኸ ዝብል ዲቤት ድማ ብኔቶ ደረጃ ይኹን ብካልኦት ሃገራት ኩላቶም ብዙ ኣኼባታት ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝነገር They're being tested, aren't they? They're not the real deal at the moment. Yeah, there's an interesting conversation backwards and forwards, isn't there? The Orishnik missile, it was an experimental missile. The Americans said we've only got a handful of them. Putin's therefore said, no, I've got loads of them. It is a pre-production model they've got. The question is how many they built. You don't. እንታይ ብላ ኣሎ ሰምዑ ኣለዎም ዶ እቲ ናይ ብሓቂ ዝገርመኒ ኣሜሪካ ዝረኣይዎ ብማዕዱ ብስለያ ገለ ዝረኽቦ ውሕድ እዩ ዘለዎ ይብሉ ኣለዉ ንኣሜሪካ ኢና ንኣምን ፑቲን ግን ኣለኒ እናበለ ከሎ ክንኣምኖ ይደለና እዮም ዝብል ዘሎ ኣብ ኤውሮፓ ተፈቲሩ ዘሎ ተዓሚድካ ንኣሜሪካ ምእማን ካልእ ኣርእስቲ ኣሜሪካ ዝበልዎ ሚድያ በቃ ንሱ ትታክት እናበሉ ንኣሜሪካ ሚኖም እዮም ዝጀሃሩ ዘለዉ ብሪጣንያ ንባዕሉ ዓቕሚ የብሉ ናብዚ ኩናት እዚ ክንዲ ዝመጣጠር ዘሎ ምስ ራሽያ ክወዳደር ዝኽእል ብፍፁም ዓቕሚ የብሉ ናብ ዝዋን እዚ ግን ኣሜሪካ ስለ ዘላ ተባሂሉ እዚ ኩሉ ዕንዳራ ዝግበር ዘሎ ሰብ ኣብ ነብሱ ኣሚኑ ድሌት ክገብር ይኽእል እዩ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ነብስኻ ተኣምን ድሕሪ ኮይንካ ጥራይካ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ ትወስድ ብሪጣንያ ምስ ናይ ራሽያ ምስ ናይ ራሽያ ይኮነ ምስ ናይ ፓኪስታን ክወዳደር ዝኽእል ዓቕሚ የብላ
مس إيران كودادر زغل عامي بالله everybody knows that سراويت يبلهم أصوار يبلهم أتتحسن كفالك باجتنا ميليتار ناتو ناقول لي زخيزلو تجنزم ندقز زخيزلو يوكرين بزح كابتن أتوم نيسترون كلها كابتن ديفنس ناتو أصوارات تكسر حلوز جبا وتهدرا عمناتهم حلوز حلوز جبا نعلنا بدل يقولون لو سنين لخريك وين لذي تزارب غزلو بحق كابتن تيف متيوم تزاربو هذا المفلات كنا متاح حد جنيا مخالو كاميرو باين كنا مهر نقدر على نبزوها بس بلاي كلام كما 300 عام زنبرة مزنان كانوا 100 عام زنبرة حيلن بويا مزارب زلوك سامج على مجمع بقى 100 عام زنبرة كزنا يكون كم كنا تواجو لو مبزل لك هتواجو لو مبزل لك وطبع لو مبزل لك وتهدر عامي هتواجو جساتهم زقول زعفرام زلوني تولو إحنا رحوقنا نازلنا كبرشة نحنا كهرمي كل يوم كابز بقصنا ما قلتش بار نتكوينات برقت في ريول ويوم كمية كم زلوا كل زكالهم بليونات جزرناتهم كما بي إسرائيل ولا 16 بليون باوند هنا يمزلوا بزح أطوار هيبوميم كل زكالهم هيبوميم يوكرين الجرمن كون بليونات هيبوميم every country أمريكا زلوا أبزي يوروبيان يونيون زلوا أمريكا زلوا زي كل زكالهم جرمين even سويسرلاند كتب زي تقدر زنبرت زي شراويت هجر مع كلا هجر نيوترال هجر بهذا زنبرت بيد أزور أسواراتها من جرمن شغلانة را جرمن كتب تجبر مالك لذي كنا من تاني أوروباويا نابسو بيناتزي جنزبهم أتفهم كم زلوا بالبطوم من نبرتهم أتفهم لهم زلوا كردانا خلالو انتي كيف لو بدأ التلفزيون كسر بخلو بوتين يوكرين كسرايك على نيمزو كل ذي علم يروم كله ومقع أبسو عن درجة قفناتهم أي طريق كم زلوا نافلو تقولوا بوتين زي أن نزا يوكرين زي كسر زي على حيني ونحنا دعمي غير خلنا صارتهم ديكم كم بدأ زوجت وزلوا بتزحية لسرايتنا يوكرين غير حزب زلوا بس سرايت زنبر حجر سلزغنا دوب خاص لزغنا نفسهم عطينهم بجنزبهم بس وارو من نتيجة نهابو الجرمة بأكل ولا تسحب يعني سوارات ناتهم نعتقو تكوينات كساتف من لنا ስለዚህ تكونات ጽቡቅ ገይሩ ክርዳና ክኸላሎ ምክንያቱ እቲ ሰብ ዝብልዎን ከመይ ገይሮም ነገራት ክጠማዙ ዝኾኑ ዝኽእሉ ምርዳእ የድሊ that the missile was an experimental nuclear capable hypersonic ballistic missile. So what exactly is this new Russian missile all about? Why did Ukraine initially in a way jump the gun and call it an ICBM? The Pentagon has said that it was informed of the strike beforehand. So why didn't it act to de-escalate is the immediate question. Also, is the United States, as Russia claims, deliberately fueling a global war? You see, after an entire day of confusion over Ukraine's claim. Sometimes يقولوا زلوا بزحت كيلاتات كم زلوا زلوا انتهت علامة. إذا حجي بايدن زلنسكي أفكيد اللي زلوا كمون يوكي فرانس لما حجي سعيبهم زلوا انتهت علامة. نتوقينا كلام هذا أيركا نعمل كل راوكينات نخطو استوديو ويس نجزيو نخلطه واحد تقوم بلنك خونديو علامة نتراي كلن. إذا حزن جو بايدن وين حزب أمريكا عين جرنا نيوتن زلوا. لمن تاي حراي كم زبالة حجي. Extension of hostilities, this, as the Russians call it, qualitative difference, is done without regard for morality, without regard for military needs, without regard to the law. It's just being done to extend a useless, fruitless, catastrophic war. I hope you're not surprised by that. No, I am not surprised, but you've surely noticed what's going on in Gaza, which is that the Biden administration is complicit in a genocide. So when you have an administration that's complicit in a genocide, the idea that they're going to act morally or pay attention to international law when it comes to Ukraine is not a serious argument. Wow. زين أنا بلاكم زلنا. إذا كنا نزيح جيب بايدن وسين وزلوا بمورال تاريخيو سبنك قتاليز قبر زلوا بحق تاريخيو هيكونن بزقطع برب حق تاريخيو وتسيت يبلون بفتح ترجم زي بلوك نزقبر وزلوا انتهيت بلو زمزبلو تاي زقرم على الويل زي زخوني يكون علامة هلكي تاب قضاء قبر كله تطور تميل عزب زلو ترايد كونس أب UN ناخده علم تطور نخيط بلو actively بتبيتونات غير زعزو زلو منقسم دحرقينه جمر شايمر أمريكاوي مكوح أمريكا وكمان أمريكا حيالك كوين عنه تتسأل على وزن السكولاري أمريكا تخط له زلا نبي حكي شركة دربيت بلان زي بالله استراتيجي زي بالله هاجر بباليز قد أصله زقبروز إنه أبي يوكرين يكون أبغى إسرائيل كرديو نربحنا أمريكا ده كونس نتفقنا أمريكا زك على زلوا مسرحي زبلو سلمتاي إيران طلعتنا يكون تنزل ما كان أنتنا كون عملنا يكون تنيران مس إيران نفاته كله مهنيتي بنا إسرائيل كن دايما يلو ينكم زقبرونا زلوا نحنا أبتو بيناتي نساتو ربح سنزلوا نحنا أبتو دايتي زقوطات نازلوا
ኣብ غزة ዝግበር ዘሎ ኣሜሪካ ፍጹም ረብሓ የብላን ክሳራት ናይ ዘለዋ እዩ ብሰንኪ ኣብ غزة ትኽተሎ ዘላ ፖሊሲ ብዓለም ከም ንፍንፈን ገይሩ ናይ ሓቁ ዘፈንፍን ተግባር ስለ ዝገብሩ ዘሎ ከም ዝፍንፈኑ ኮይኖም ኩሎም ኣሜሪካውያን ዝትግፎ ዘሎ ከይምስለኩም ባይ ዘ ወይ ናይ غزة ትቕፅል ሕጂ ድማ ኣብ ዩክሬን እውን ተመሳሳሊ ኣብ ዩክሬን ዝገብርዎ ዘለዎ ኣካይዳ ዝኾነ ይኹን ራእይ ዘይብሉ ውፅኢት ከምፃሎም ከም ዘይክልና ፈለጡ ንዓለምና ናብቲ ዝዓበየ ሓደጋ ንነፍሶም እውን ኣብ ዝዓበየ ሓደጋ ከምፅኦም ዝኽእል ኩነታት ይኽእል ኣሎ እዚ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ናይ ጆ ባይደን ምሕደራ ዳርጋ ን4 ዓመት ጆክ እንዲ ነይሩ ጆ ባይደን ንሱ ከም ዘይመሓደር ዘለዎ ብዙሕ ቲዮሪታት ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብንፁር ተፈሊጡ ኣሎ ፈሊጡሎ ዲኸ ዝግበር ከም ዘሎ ጆ ባይደን ዊዶን ነው ፈሊጡሎ ዲ ኣይፈለጠን ኣብዚ እዋን እዚ ምንቅስቃሳቱን ተሪኢኻ ጥራይ ኣብ ኖርማል ደረጃ ከምዚ የለ ጆ ባይደን ኢኻ ኣብ ከምዚ ፓብሊክ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ክመፅእ ከሎ ብጣዕሚ ይስካኣቱ ዝስምዖም ቲምናቱ እንታይ ዓይነት ጌጋ ይፍፅም ኸውን እንታይ ዓይነት ችግር የጋጥመና ኸውን ኢሎም ኩሉ ኣካይዶም ትርዮም ኩሉ ምንቅስቃሳት ናቱ ነፍሲ ወከፍ 10 ደቂቃ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣብ ፓብሊክ ተምፅዮሞ 10 ዓይነት ጌጋ ይፍፅም ንናይ ካቨር ከም ዝገብሩ ሚድያ ይፈቱን እዮም ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዘሎ ሰብ ይሰርሕ ኣሎ ንሱ ነዚ ፖሊሲታት ዘተኣታትዎ ዘሎ ክትብል ንባዕልካ ፅሉል ምዃንካ ጥራይ ዝነግር The timing of this obviously is intended to interfere with the Trump smooth transition. I guess is the only way to characterize it. But I want you to look at what Sergei Lavrov had to say, the foreign minister of Russia, earlier today. It is his words that I quoted earlier without giving him credit. A qualitatively new phase. He understands, as you do, that American data is downloaded from satellites, a process involving top secret information. American technicians are inputting data and programming the missiles, top secret information. He knows that American troops are doing this. Here's the way he put it, cut number 14. Well, on the decision of the United States to allow Ukrainian regime to use missiles up to 300 kilometers long, we read what the New York Times published about this. There are still no confirmation either from the White House or from the Pentagon, but we basically take our position on the basis of what is going on physically. And physical attacks, apparently not as long as 300 kilometers, are being used, including this early morning in Russia, against Sergei Lavrov minister ጉዳያት ወፃኢ ናይ ራሽያ ይዝብል ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ብዙሕ ዲስካሽን ዘድልዮ ኣይኮነን ብፍላይ እዚ ሕጂ ሚሳይላት ዝጥቀምሉ ዘሎ ንዩክሬን በዓልኩም ተኩስዎ እንተኢልካዮም ክትኩስዎ ይክእሉ ነይሮም ዓቕሚ ስለ ዘይብሎም ኣይኮነን እቲ ኣብ ውሽጢ ራሽያ ዘሎ ጃመት ስለ ዝኾነ ናቪጌሽን ስለ ዘይብሎም ሳተላይት ስለ ዘይብሎም ክትኩስዎ ይኽእሉ እዮም ዕላምኡ ግን ክሃርም ኣይክእልን ዕላምኡ ክሃርም እንተኮይኑ ኣሜሪካ በቲ ናታ ሳተላይት ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዘለዋ ኤግዛክትሊ ከመይ ገይሩ ክኸይድ ኣለዎ ሓበሬታት ዕላማ ኣብ ራሽያ ዘሎ ሪኦም ካብ ሳተላይታቶም ወሲዶም ሓበሬታ ነቲ ሚሳይል ኣበይ ክሃርም ከም ዘሎ ፕሮግራም ዝገብርዎ ብሳተላይታቶም ዘቀራብርዎ ሽዑ ዝፍፀም ስለዚ ነዚ ክገብሩ ዝኽእሉ ኣሜሪካ ጥራይ ስለዚ ኣሜሪካ ብቐጥታ ይሳተፍሉ ከምኡውን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ናይ ፈረንሳ ከምኡ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ንሳቶም ከም ዝዋግኡና ዘሎ እምበር ኣፅዋር ሂብና ኣለና ዩክሬን ትገብሮ ኣላ ዝብል ጆክ ወይ እውን ምክንያት ቅቡል ከም ዘይኮነ ብንፁር ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ በዚ ፅባሕ ኒኮላራዊ ገብረ መልሲ ተተዋሂቡ ኣይነበረን ኣይኮነን ራሽያ ያጌራቶ ንኸይበሃል ዝህብዎ ዘሎ ንፁር ዝኾነ መግለፂታት እዩ against the Bryansk Oblast of Russia, which is bordering Ukraine, and we proceed from the understanding that this is happening, and that any modification of ATACMS cannot be used without American experts and instructors, including satellite data, including programming and targeting. The president mentioned this several times. If long-range missiles are going to be applied from Ukraine into Russian territory, it will also mean that they are operated by American experts, military experts. And we will be taking this as a qualitatively new phase of the Western war against Russia, and we'll react accordingly. And we will react. So, ከምዛ ንብላ ፀናሕና ብንፁር እዚ ኣሜሪካ ሙሉእ ብምሉእ ትሳተፎ ዘላ ኩናት ስለ ዝኾነ ብመንፅር ጥራይና ነቲ ኩናት ክንሪኦ ንኽእል ዩክሬን ዋጉና ኣለዉ ኢልካ ክሳብ ሕጂ እውን ራሽያ ብዙሕ ግዜ የላ ብዙሕ መርሰነሪስ ኤክስፐርትስ ኪላታት ኮይኖም ኣሜሪካን ኤሮፓን ናይ ኔቶ ሰራዊትን ብብዝሒ ኣትዮም ከም ዘለዉ ኣብቲ ኩናት ራሽያ ብዙሕ ግዜ ኣይገሊፃኩም በይኖም ዩክሬን ኣይኮኑ ዝዋግኡ ዘሎ ኢሉ ግን ሕጂ ግን ብወግዒ ነቲ ሶፊስቲኬትድ ኩናት ከዓ ክጅምርዎ ይፍትኑ ስለ ዘሎ ራሽያ ንዑዝ ዝመጣጠን ግብረ መልሲ ክትህብ ምዃና እዮም ኣቐዲሞም ነዚ ቅድመ ኩነታት ኣነፂሮም ዝነግሩ ዘሎ ስለምንታይ ተሪር ስጉምቲ ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ማለት እዩ
act accordingly. What do you think they'll do? Well, let me just say that when he says it's a qualitatively new phase, I certainly understand what he's saying. But I think the most important question is, what impact do you think that this will have on the course of the war? Because that means an enormous amount to the Russians. Yes, it is true that the Americans have crossed the red line here, but I would argue that crossing this red line is going to have hardly any military consequence. The war, I mean, that's the point I tried to make earlier. Whatever Biden is thinking, this is of no military consequence. Big deal. They blew up an ammunition depot and they wasted 6 missiles to do it. and they only had 50 to begin with. So እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ብወገን ራሻ ሓደ ዓብይ ቀይ መስመር ተሸጊሩሎ ራሻ ዓብይ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል ኦልሬዲ ኩነታት ንፁር ኮይኑሎ ክገብሮ የማይ ገብሮን ካልኣርሲ ኣሜሪካ ነዚ ቀይ መስመር ክሰግር ከላ እንታይ ረብሓ ንኽትረክብ እያ ኢሉ ወላ ሓንቲ እኳ ረብሓ ዘይብልና ኢሉ ነቲ ዓውዲ ኩናት ክቀይርዎ ኣይኮኑ ዩክሬን ከም ትስዕር ክገብርዎ ኣይኮኑ ሲምፕሊ ንዓለምና ኣብ ሓደጋ ንምእታው ጥራይ ነዚ ቀይ መስመር ሰግርዎ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ሓምሳ ዘይኮነ ሚሳይል ዘለዎም እቶም ዩክሬን ዝኩሉ ጠራራራራ ዝብሉ ዘሎ ታክምስ ስቶርም ሻዶ ገለበለ ዝብሉ ዘሎ ብውሑድ ቁጥሪ እዩ ዘለዎም ገለ ካብኣተን ኣብቲ መጀመርያ 5 ምስ ተኮሱ ን 6 ምስ ተኮሱ 5 ኣምኪኖም ምን ራሻ ብኤር ዲፈንስ ሲስተም ነበር ሓንቲ ድማ ታሪማ ከላ ፍርቂ ኣብቲ ናይ ኣፅዋር ዴፖ ኣብ ወዲቓ ሃሪማ ይበሃላ እዚ ብዝሒ የብሎምን እንታይ እዚ ነቲ ኩናት ከመይ ገይሩ ፑቲን ናብ ሓደጋ ይወስዶ ጥራይ just ጆ ባይደን ናብ ዘለዋ ግዜ ከመይ ጌርካ ነቲ ኩናት ናብ ዝለዓለ ሓደጋ ትገብሮ ኔቶ ንክኣቱ ኢዱ ንክእቱሲ ብኸመይ መድረክ ትፈጥረሉ እዮም ዝስዕሩ ዘለው ፑቲን ግን ፈሊጥዎም ኣሎ ትገይን ስለምንታይ ነቲ ኩናት ካለ መኣዚ ክትሕሱ ወይ ደልዩ ስለ ዘለዎ ልዑል ጥንቃቐ ትወስዱ ዘለው ምክንያቱ ክሰዓሩ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈልጡ እዮም እዚ ዓይነት ኣንዳር ኣካይዳ ዝኽእሉ ዘለው ፑቲን ከዓ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣብ ካልእ ከይወሰደ ክስዕሮም ከም ዝኽእል ተረዲእዎ ኣሎ according to most accounts, which means they have 44 left. And when you take into account that the Russians have launched probably somewhere in the order of 6,000 missiles at Ukraine, and Ukraine is still fighting, you really wonder what 50 missiles, 50 ATACMS missiles are going to do to change the balance of power. And the answer is hardly anything at all. So I don't think this is that big a deal. I do think that the Russians have a vested interest in doing something to deter future moves like this by the Americans. So they want to send a signal. ብሓፈሻ ንሪኦ ዘለና እቲ ዘለዎም ቁጥራት ዋርን እቲ ዘለዎ ዓቕሚ ናይቲ ሚሳይላትን ንራሽያ ክሳዕ ክንዱ ክድህሎምን ከፍርሆም ዝኽእል ኣይኮነን ትሕቶ ግን እቲ ዝወስድዎ ዘለዎ ስግምቲ ነዚ ሸለል ድሕሪሎሞ ኮይኖም ነዚ ቀይ መስመር ኣሜሪካ ሰጊራ ተቕላ ሸለል እንተኢሎማ ኣሜሪካ ጠጠው ዝትብል ሃገር ኣይኮነትን ኩሉ ግዜ ምስ ፈተነት እከያ ስለዚ ንኣሜሪካ ሓደ ንፁር ዝኾነ ስእልን መልእኽትን ከመሓላልፉላ እዮም ክፍትኑ ኢሉ እዚ መልእኽቲ ብኸመይ ከመሓላለፍ እዩ ይስተረና ጥራይኻ Missiles ready to be used, according to Putin. This is a day after the country fired a new ballistic missile at the Ukrainian city of Dnipro. The Russian leader said the Oshnik missile could not be intercepted. He promised to carry out more tests, including in combat conditions. Of course, we've seen escalation here in terms of rhetoric and the use of weapons. And the question is, how safe and secure are we? There's a big headline about the UK being involved and the fact that missiles could now reach the United Kingdom. Joining me now is Anthony Glees, Professor of Security. sometimes ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ዩኬይ ባዕሎም ኣብ ሓደጋ ኣትዮም ከም ዘለውን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ራሻ ተደጋጋሚ ኣብ ሚድያ ናቶም ይገልፅዎ ኣለዎ ኣይኮነን ምስ ክወዳደሩ በቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ራሻ ጥራይ ክወዳደሩ ኣይኮኑ ናይ ራሻ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ምዕቡል ቴክኖሎጂ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ተንፀባርቕ ዘላ ሃገር እያ ነዚኣ ከምዚ ኮይኑ ከሎ ግን እቲ ናይ ዩኬይ ፕራይም ሚኒስተር ቅድሚኡ ዝነበረ ይኹን ሕጂ ነቲ ሃገር መሊሶም ኣንፃር ራሻ ኣብ ናይ ኩናት ናይ ኩናት ፀውዒት ይገብሩላ ኣለዉ ራሽያ እንታይ ክትገብር ትኽእል ግን nobody knows. Newspapers this morning talking about the UK is in the firing line for Russian missiles, but also this is all based on the fact that President Biden is outgoing. We've got Donald Trump coming in as well. There is this period of time, this interim period where there is change taking place. What is your reading of the Russia's use of these missiles and also the way that Putin is now talking to the Russian public and also ramping up the rhetoric? Well, the use of these missiles is serious, and it's serious for the reason that Putin gave, that they travel so fast that they clearly are impossible to intercept as far as we can tell. Certainly, Putin believes that. He's also saying something else significant about these weapons. It's not just that they're intermediate range. At first, people thought in Ukraine they'd been hit by an intercontinental ballistic missile. But that was quickly disproved, and there would be no point in using an intercontinental ballistic missile to hit a country so close to Russia. No, it's a new missile, and it fires
conventional warheads. So it stays within the rules that Putin has established, that his aggressive war against Ukraine is a conventional war. It's not a nuclear war. But as Putin says, this new weapon, Oreshnik, is so powerful that it packs the same punch as a theater lesser nuclear weapon. And that ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነዚ ኸማን ብፅቡቅ ነቲ ህዝቢ ክገልፅሉ ዝኽእሉ ሓበሬታ ምህላው እውን ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ወላ ሓንቲ የብሉን ገለመለ የብሉ እናበለ ከቋሽሾን ከዳኽሞና ንርኢ ዘለና ሓቂ ግን እዚ ሚሳይል ተኪስዎ ዘሎ ኣዝዩ ሓያል እዩ ወላ እኳ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣብቲ ሚሳይል እንተደየተወ ኖርማል ኮንቨንሽናል ዓቕሚ እንተተጠቀመ ኢቨን እቲ ኮንቨንሽናል ኖርማል ተጠቀመሉ ሚሳይል ይኹን እቲ ተተኳስናቱ ኣዝዩ ብርቱዕ ከም ዝነበረ እዚ ኣፅዋር እዚ ድማ ሓደ ዓቢ መልእኽቲ ነይሩ እቲ መልእኽቲ ድማ ንኤውሮጳ እዩ ነይሩ እዚ መልእኽቲ እዚ ሓደ ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ኤውሮጳ ክከላኸሉ ከም ዘይክእል እዮም ኣለዉ ካልኣይ ድማ እቲ ሚሳይል ካልእ መልክዕ ክቕይር ከም ዝኽእል ምክንያቱ ካብ 3 ክሳብ 6 ወርሄድስ ክሕዝ ዝኽእል እዛ ኣብ ሓደ ቦታ ክትኩስዎ ከለዉ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ክሳብ እቲ ዕላሙ ምስ በፅሐ ኣብ 6 ዝተፈላለዩ ዕላማታት ክሃርም ዝኽእል እዩ ሓደ ቦምባ ኣብ ሓደ ቦታ ጥራይ ንሓደ ዕላማ ጥራይ ኮነ ክሃርመልካ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ብሓደ ክሃርም ዝኽእል ሚሳይል ምዃኑ ከምዚ ዓይነት ካቴጎሪ ኣሜሪካ የብላ ዋላ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ እውን ከም ዘይብሉ ወታደራውያን ኪላታት ናይ ኣሜሪካ ዝገልፅዎ ዘለዉ እዩ ንቐፅል If it can't be stopped and it is as powerful as a theater nuclear weapon, that is highly dangerous for Ukraine, but not only for Ukraine. It is highly dangerous for all those post-1997 NATO countries. We're talking about Poland here. We're talking about the Baltic republics. We're talking about Scandinavian states who joined NATO because Putin has said he wants them out of NATO. So Putin has established a kind of system of rules where he gets whatever he wants. He uses whatever forces he wants. To take a sovereign country, and if we try and oppose him in any way, he presses the escalation button. Now that's highly dangerous. And if you take the long view of this, it reminds not only of the Second World War, where Hitler demanded this, that, and the other, and we gave him it, and he took it all the same and took even more, but also the First World War. So ኣብዚ እንታይ ንርኢ ዘለና ፑቲን ሓይሊ ከም ዘለዎን ዓቕሚ ከም ዘለዎን ካልኣይ ድማ እናፈራርሒ ድሌቱ ይረክብ ኣሎ ኖ ኣብሶሉትሊ ሮንግ ተፈራርሑ ዘለኹምን ካብ ሕጊ ወፃኢ ትኸዱ ዘለኹምን ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኢኹም እዚ ኩናት እዚ ቀደማሚ ተጀመረን ጎረባብቲ እዮም እዚአን ሃገራት እዚኣተን ተጀመርኩም ምክንያት በዓልኩም ዝቕፅልን ከም ዝብርትዕን ትገብርዎ ዘለኹም በዓልኩም ፑቲን ነዚ ኩናት ዝክውድኦ ከም ዝደሊ ብተደጋጋሚ ንህዝቡ ጥራይ ዘይኮነስ ንናይ ኣሜሪካ ጋዜጠኛታት ከም በዓል ታከር ካርልሰን بوكي كم زنقرن ናይ ግብፂ ናይ ቻይና መራሒ ክመፅኡ ከሎ ናይ ህንዲ መራሒ ክመፅኡ ከሎ ካልኦት ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ብሪክስ ክሮፕ ክመፅኡ ከሎ ንዘተ ሰላም ድልው ምዃኑ ብዘተ ክውድኦ ከም ዝደልን ብዙ ግዜ ገሊፁ ብዛተዩ ዘይደልዩ ምስ ክዘራረቡ ዘይደልዩ ዝኾነ ርክብ ክገብሩ ዘይደልዩ መን እዮም ቀረባይን ሃገራት እዮም ተገምጢሎም ኣብቲ መፅኦም እንታይ ይብሉ ፑቲን በቃ ከምዚ እናገበረ ሕጊ እናጣሓሰ ይኸይድ ኣሎ ይብሉ እቲ ሕቶ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ነቲ ሚድያ ገምጢልና ከነንብቦ ክንክእል ኣለና كل جزء ليش تشكر جرب ليش عيتي حساب جرب الحريق كل جزء حما على البروباغندا أنا تمام كنت كمل ولا ولت يا مانا يكون في البحر مين ستريم ميديا ملو بملو أكتم هنا ربحان لوي وين تم لكينات زجبروز له أجندة أنا تم كساسنا كجري نزو كينات زي كبلو أكتم مين ستريم ميديا يلون صح يا خاطرهم ولا فوكس ميديا غير ولا قلبنا ولا تم يا مانا يكون في البحر ولا بيت دونالد ترامب أكتم مين تي في ستيشن ما تخلو لتكوينات يدلي وين فهمتاي أكل نايتي ميليتاري إندستريال كومبلكس لزقون ساتو تيزجبر زلو نتي واناتات ناي تي في زرب حمس لزقون يفوت ويمس لو قاعدين يا كيف كبلوا غير توم واناتات ناي تي في ستيشن سكيل بمن يقاطر ومن يقاطر محيلكا بدح المجارجة توم كابينا بزربحو أكلات أبو زلو يوم سازي الميديا زبها تغلالا نتقينات نكقص المرك أو نخبل أزوج بس هيكونوا ترى أنا دونالد ترامب كتاك هون خير Donald Trump and his plans to end this in one day. William Cumberland, the former defense secretary under Bill Clinton. Secretary, always good to have you. What do you think of that? How doable is that? Well, the first statement that Mr. نزو كوينات دي دونالد ترامب بحدا معالتي كودو مخانو قليتش نيرو بزعب زيه زي بحدا معالتي كودو كمين مسل مالت تقدم قبل كلون لو مقبل كلون أنا بيني أبا خلها بحد معالتي كودا ويونا بحدا سوم كودا تقوينو حدا ملك حدا نقدر تراي قبل سوال يوكرين تراي في حاجة تتوقع بلازفل كودا لما يقولي
ንፑቲን ብሓደ መዓልቲ ጠጠው ንኸብል ከገድደሉ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን መሳርሒ የብሉ ዓቕሚ የብሉ ስልጣን የብሉ እዚ እቲ ኩናት ካብዛ ኩላ ኩናት ትጅምር ድማ ፑቲን ከምዚ ገይሩ በዲሉ ይፈልጥን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ኣብዛ ዓድና መፅኡ ገንዘብና ዝብትን ዘሎ ዘለንስኪ ዝብል ግን ኣብ ነብሶ ከፋ ዝኸፈተ ናይ ዓለምና ዝዓበየ ሴልስማን እናበለ ዝገልፆ ነይሩ ቢልዮናት ገንዘብ ህዝቢ ኣሜሪካ ሒዙ ንዓዱ ዝኸይድ ዘሎ መዓት ብልሽውና ዘሎ ሃገር እናበለ ዝገልፅ ስለዚ ነዚ ኩናት ጠጠው ከብለ ክብል ከሎ ኣስታምሽን ናቱ ሓንቲ ዩክሬን እያ ምንጭ ናይቲ ምቕፃል ናይቲ ኩናት ዝብል እምነት ስለ ዘለዎ እዩ እዚኣ ክገብር ስለ ዝኽእል እቲ ሚድያ ወላ እውን እቲ ደጋፊ ናቱ ሚድያ በዓል ፎክስ ተኾነ ነዛታት እዚኣ ኣይቅበልዋን እዩ ግን አንጻር ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ክብለካ ኣይክእሉን እዮም ቶም በይዝናቶም ክትንጥንዎም ስለ ዝኽእሉ Trump made was inaccurate or false. He cannot take action and should not take action before he becomes president of the United States again. He's still a private citizen at this point. But secondly, he could end it once he takes office by simply selling out Ukraine and saying, I'm not going to supply the kind of weaponry you need to defend yourself. He's already sent that signal, which has demoralized Ukraine to begin with, but also our NATO allies. And so sending signals that you're about to undercut a country that wants to be free, that is a sovereign nation that has been invaded by the Russians, who committed an act of violation of international law by So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሸንኮለል እዩ ኩሉ እቲ ዘረባ የስተጠው ከብለት ኮይኑ ነቲ ዩክራይን ንናፅነታ ንዲሞክራሲን ትቃለስ ዘላ ሃገር ኣብ ቤተ ዲሞክራሲ ተደጋጋሚ ሪኢና ኣለና ብሓፈሻ ነዚ ተገይሩ ያ ጠጠው ከብለ ይኽእል እዩ ንሃገር ጓዕቲ ተገለመለ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ተጣሒሱ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ንስኻትኩም ናብ እስራኤል ትጥሕስዎ ኣለኹምን ወይ እውን ንራሽያ ንኣፍጋኒስታን ክትወሩ ከለኹም ንኢራቅ ክትወሩ ከለኹም ንሊብያ ክትሃርሙ ከለኹም ኢንተርናሽናል ሕጊ ይፍቂድልኩም እታ ኢንተርናሽናል ሎ ገለ ዝብል ቃላት ክጥቀምሉ ከሎ ንረብሖም ስለ ዝኾነ ጥራይ ኣብታ ናቶም ኣጀንዳ ክትከውን ከላ ጥራይ ዝጥቀሙላ ሰብ ካልእ ዓለም ኩሉ ክብዝብዝዎ ከሎ ድሌቶም እንትትታው ክገብሩ ዝበሃል የለን ንሳቶም ዘውፅኡ ሕጊ ጥራይ እዩ ዘሎ ስለዚ ረይዎ ክንምንታይ እቲ ስታብሊሽመንት ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ክወስዶ ዝኽእል ኢቨን ኣብቲ ሪፓብሊካን ቤዚስ ነው ዶናልድ ትራምፕ ህዝቢ መሪፅ ወሰዱ ህዝቢ ድማ ነቲ ኩናት ጠጠው ክብል ዘለ እቲ ስታብሊሽመንት ዝበሃል እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ግን ሪፓብሊካን ኣይግድሽ ዋላ ዲሞክራት ኩሎም ሓደ ዕላማ ኣሜሪካ እናዓብለለትን እናገበተትን ክትከይድ ኣለዋ ንዑ ካኽእል ዝኽእል ድማ ውግን ወረ ውግን ኣገዳሲነት ስለ ዘለዎ ዋላ እቲ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ሕማቕ ይኸይድ ዋላ እቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ይኽፋኣዮ እቲ ኩናት ገንዘብ ንዑ ክወሃብ ኣለዎ ዝብል ኣካይድ ኣሎ ንብሓቂ ዘተሓሳስበካ እቲ ገንዘብ ኣብዚ ዩክሬን ጠፊኡ ዘሎ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዘድልዮም ዝነበረ እዩ ንህዝቢ ኤውሮጳ እውን ዘድሊ ዝነበረ እዩ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ሕማቕ ይኸይድ ኣሎ ናይ ኣሜሪካ ካብና ውንተሓ ግን ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ይኸይድ ኣሎ ክበሃል ከሎ ተራ ህዝቢ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ሕማቕ ሂወት ዝሕልፍ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ቁጠባ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ማዕረ ይብፃሕ ማለት ኣይኮነ የስ ስታክ ማርኬት ንላዕሊ ይኸይድ ኣሎ ክሪፕቶ ንላዕሊ ጃምፕ ገይሩ ኣሎ ኤቭሪ ኢንቨስትመንት ሪል ስቴት ሰማይ ይከይድ ኣሎ ኩሉ እዚ ግን ነቶም ካፒታል ዘለዎም ኢንቨስትመንት ዘለዎም እምበር ንተራ ሰባት ወላ ሓንቲ ጥቕሚ ዘለዎ ኣይኮነን ተቐርፂ እቲ ትራንስፖርት ከመይ ይኸይድ ኣሎ መናሃብሮ ከመይ ኣሎ ስፔዛ ከመይ ኣሎ ነዳዲ ከመይ ኣሎ እዚ ካ ክትርኢ ዘለካ ተራ ሰብ እምበር እቲ ኢኮኖሚ ጂዲፒ ገለመለ ከመይ ከይዱ ግሮውት ገለመለ ንዓኻ ቀጥታ ከይፀልወካ ይኽእል ኣብ ኤውሮጳ ድማ በንፃር ንተራ ሰብ ከቢድ ኣሎ ነቲ ቁጠባ ድማ ከቢድ ኣሎ ኣሜሪካ ሳትሊስ ኣብቲ ማክሮ ሌቨል ከማ ፅቡቅ ኣላ ክትኽእል ኤውሮጳ ግን ብኩሉ ነገር ከፊእዋ ዘሎ ግን ንዑ ንክቕይር ክውሰድ ዝኽእል ስጉምቲ ከምዘየለ ድማ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ again كل ነገር ኣስተቢልካ ብርኣይ ኣገዳሲ and then a series of criminal actions of firing. Or, Secretary, I didn't mean to jump on you there. It could mean that he's a very transactional, very successful businessman. He'll do something on a pragmatic basis to satisfy Vladimir Putin. Some of the land that maybe he has taken in Ukraine he can keep. Otherwise, he's got to go. Putin might buy that. What do you think? It's possible. ወይ ድማ ከምቲ ንስኻ ትብሎ ዘለካ ደይኮነስ ቢዝነስማን ስለ ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ እንካን ሃባንካ ስለ ዝርድኦ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ዓይነት ዲል ክገብር ይኽእል ዶ ግምት ከለካ ዶ It won't be done in a day. You can lay out a plan that this is my plan and then see if you can negotiate from that point. I think what's taking place now is both the Russians and the Ukrainians are trying to take as much military action as possible to set the table for, quote, negotiations once President-elect Trump takes office. You know, it's hard to know where this started, whether it was when the
Russians were found to be using North Korean troops, I believe up to 80 and 90,000 of them in Ukraine. I don't know if that's accurate, Secretary. That got the response that Zelensky wanted from the White House, allow weapons that we're giving them to be. So ታዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ዝተቢልና ንምርኣይ ብሓፈሻ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መረዳእታ ዘሎ ብኩሉ ወገን ዘተ ሰላም ክመፅእ ከም ዝኽእል ነቲ ዘተ ሰላም ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለዚ ኣብቲ ዘተ ሰላም ድማ ወታደራዊ ዓቕምኻ ሓያል ኮይኑ ተዘይፀኒሑ ብዙሕ ለውጢ ከምፅኣልካ ይክእልኒ ዳትስ ዋይ ራሽያ ይኹን ዩክሬን ብርቱዕ ስጉምትታት ክወስዱ ዝፍትኑ ዘለዉ ባት ዩክሬን ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣዝዩ ፀቢብ እዩ ዩክሬን ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ኣብዚ እንተምፅኣ ነቲ ቪድዮ ቻነለይ ፀገም ስለትፈጥረለይ እምበር እቲ ብዝሕሰብ መይቱ ዘሎ ህዝቢ ናይ ዩክሬን ክንምንታይ ኣንቆልቁሉ ከም ዘሎ ኣንቆልቁሉ ጥራይ ከዓ ኣይኮነን ዘሎ በማይ ተሽሓት ዝቁጠር ወዲ ተባዕታይ መይትዎም ኣሎ ጥራይ ዘይኮነ እተን ደቂ ኣንስትዮ ክጠንሳን ክወልዳን ዕድል ኣይረኸባን ኣበይን ክጠንሳ ደቂ ተባዕትዮ ስለ ዘየሉ ሓደ ሩኡይ ዝኾነ ናይ ፖፑሌሽን ጥፍኣት የጋጥሙ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ እቲ ዝተሃደመ ሃዲሙ ኣሎ ብሚልዮናት ዝቁጠር ሃዲሙ እዩ ኣብኡ ዘለዎ ኩሉ ኣቐዲሙ ሃዲሙ እዩ እቲ ተሪፉ ዘሎ ግን ነቲ ህዝቢ ከባዝሕ ዝኽእል ሓይሊ ድማ ዳርጋ ጠቕላላ የለን ኢሎም ስለዚ ኣብ ናይ ፖፑሌሽን ኮላፕስ ዋላቱ ኩናቱ ተወዲኡ ዩክሬን ናይ ህዝቢ ኮላፕስ ወይ ውድቀት ናይ ህዝቢ ከጋጥማ ምዃኑ ምክንያቱ እቲ ኣብ ግንባራት ዘሎ ኣብ ገለ ዘሎ ምትኽኻእ ናይቲ ሃገር ብጣዕሚ ተፀልዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እታ ቪድዮ ኣብዚ ከምዚ ኣይከኣልኩን ግን ኣይ ቲንክ ፍራንስ 24 ድዮም ገለ ገይሮማ ነይሮም ከትኩም ትሪእዎ ትኽእሉ እዮም እቲ መቃብር እንዳ መቃብር ዝሞቱ ዘለዉ ዝቕበሩ ዘለዉ እቶም ሰራዊት ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ወይ ክልተ ወይ ሰለስተ ዘይቀተለ ስድራ የለና በሎ እዮም ዝዛረቡ ቀደም ሞትሲ ፍሉይ ነገር እዩ ነይሩ ሎሚ ግን ሞት ማለት መዓልታዊ ሳና ዝነብር ዘሎ እዩ እናበሉ ዋላ ቤት መወልዳ እናኸዱ ይርይዎ ናይ ባሕቲ ዘስደምም ስቃይን ጥፍኣትን እዩ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ዩክሬን ክቕፅሉ ግን ይደልይዎም ኣለዉ ኣሜሪካ ኣጆኹም ቅፅሉ ኤውሮጳ እቶም ተሪፎም ዘለዉ ሒዝቱ ነቶም ንሓሽ ሕጂ ዝግብዙ ዘለዉ ሒዝቱ ኣንፃር ራሽያ ተዋግኡ ይብልዎም ኣለዉ እምበር እቲ ህዝቢ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ነዚ ኩናት ብፍላይ ኣብቲ ቅድሚ ኣብቲ ናይ ኩናት ቦታ ዘሎ እንታይ ንምንታይ ኢና ንዋጋ ዘለና ይብል ዘሎ እቲ ወታደር ዘይኮነ ሲቪል ትርጉም የብሉን ኢሉ ራሽያ ውዒላ ሓዲራ ክትወስዳ እያ ሕቶ ንሕና ምስ ሞትና እዮም ክወስድዎ እዩ ንመውት ጥራይና ዘለና እምበር ከነጥሕነ ንኽእል ኢና ደይነው ዳ ፀገም ግን ኣጀንዳ ናይ ካልእ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ እንታይ ይስምዖ ብኸመይ ይኸይድ ኣይኮነን እቶም ነቲ ኩናት ክረብሕሉ ዝሓሰቡ ረብሖም ብኸመይ የሳልጡ ጥራይ ትሕቶ ካብኣቶም ወፅኡ ግን እቲ ኩነታት ናብቲ ንመለስ ኣብ ስካይ ትዊተር Any moment. Right now, the United States and Europe are trying to figure out what to do after Russia responded to their foolish decision to allow Ukraine to use ATACMS missiles and Storm Shadows missiles to strike Russia. Russia has responded with a unique missile system, an intermediate range system, which we know very little about, but what we do know, or what we can speculate based upon past practice and what's going on, is this missile is special purpose built to take out targets of concern in NATO deployed in Europe. I believe this missile was developed on the orders of President Putin sometime this last summer to destroy the Dark Eagle missile complex at the United States. It's a hypersonic intermediate range missile. The Mark 41, So እንታይ ዝብል ዘሎ ዘዘርባ እዚ ኣገዳሲ ድያ እዚ ሓድሽ ሚሳይል ተተኮሰ ውሑድ ሓበሬታ ብዛዕባ እዩ ዘለና እቲ ዕላማ ኣነ ከም ዝርዳእኒ ግን እዚ ሚሳይል እዚ ንናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ናይ ኔቶ ወታደራዊ መደበራት ኣብ ኤውሮጳ ዘለዉ ሃርም ዝኽእል ብሓደ ሚሳይል ድማ ዓብ ዕንወት ክገብር ከም ዝኽእል ብትእዛዝ ናይ ፑቲን ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ዝተሰርሐ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ መረዳእታ ዘለኒ እዩ ስለምንታይ ሓደ ብዝቐልጠፈ ፍጥነት كان معك بلوين كلت عصرت عصف نايد فتنا نايد دمسي وزخيت لذي هايبرسونيك تعب غلطفي كالاي هذا مثال توكيسكا شدشت الشوعات تستفعل على علامات ويسالس حمشت شدشت علامات تهرب تدخل تخينكا هذا مثال هذا بيز ابعن وقت قبل لك كم تخيل اذا كان تايب بوحدات قطري تيردي مبزعت بيزات امريكا تالو اير ديفنس سيستم اوف كورس رايت امريكان اطوار امريكا تنزل اير ديفنس سيستم هو يزل ስለዚ ንዑ ዝኾነ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘይክልክሎ ተኮይኑ መዓት ሚሳይላት ዘይኮነ ውሑታት ኣድማዕነት ዘለዎም ኢኻ ክትኮስ ኣለካ ስለዚ እዚ ሚሳይል እዚ ንኣሜሪካ ንውሽጢ ምዕራብ ዘይኮነ ኣብ ኤውሮጳ ንዘለዉ ቤይዛት ናይ
أمريكا نمهرة مستسرح خون كمزغل يجمعنا سكوت ريتر نريزلنا سكوت ريتر دما بتوم كل زوج دايزي بعمق كرداد كزارة بنزغل سمعالو مجزابي اللي ناس واركي لازم. Aegis Ashore air defense system that was ostensibly built to deal with Iran, but we all know is built to deal with Russia. Today, NATO views it as a mainstay in their air defense against Russia. This system is designed to take that out. It's designed to take out command and control facilities, logistic facilities from top to bottom, left to right, all of Europe, using non-nuclear payloads. But nonetheless, this would be a Russian strike against NATO. What Russia has demonstrated is that it is ready right now, as we speak, to strike any. Reiterated Russia's willingness to engage in peace talks and blamed Washington for making the conflict global. Listen in. Еще раз хочу особо подчеркнуть, что применение противником In response to the use of American and British long-range weapons on November the 21st of this year, the Russian armed forces launched a combined attack on one of the facilities of the Ukrainian defense industry complex. In combat conditions, one of the newest Russian medium-range missile systems was also tested, in this case with a ballistic missile in non-nuclear hypersonic equipment. Our missile men called it Oreshnik. እቲ ዝገበርዎ ኣፅዋር ብዛዕባ ክዛረብ ከሎ ንመጀመርያ ኣበይ ቴስት ገይሮሞ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ዘፍርዩሉ ናይ ዩክሬን ሚሊተሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ኣብዮም ፈቲኖማ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣሎ ኣብቲ ቦታ እቲ ስለምንታይ ኣፅዋር ኣብ ዘፍርዩሉ ፋብሪካታት ንኩናት ዘገልግል እንተሎ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናትካ መጀመርያዊ ዝኸውን ስለምንታይ ኣፅዋር ዘይብልካ ክትዋጋእ ስለዘይትኽእል ስለዚ ኣብቲ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታታት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኣለዋ ዩክሬን ኤግዛክትሊ እቲ ቦታ እቲ ተሃሪሙ ተሓምሽሹ ክንብል ከለና ድማ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ነይርዎ ክከላኸሎ ከምዘይክእል ፑቲን ካብኡ ተበጊሱ ትዛረብ ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ዘርኢ ኔክስት ስቴፕ ናቱ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ኔክስት ስቴፕ ከ ኣበይ ዓዲ ክውሰድ ይኸውን ብዙሕ ሰባት ከም ዝጥርጥርዎ ዘሎ ኣብ ፖላንድ ዝበሃል ሃገር ሓደ ዲፈንስ ሲስተም ሲሎም ሓደ ዓብይ መደበር ሃኒፆም ኣለዉ ለንቀነ ይምረቕ ነይሩ ኣሜሪካ ነዞም ምብራቕ ኤሮጳ ንምክልኻል ናይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ኢሎም ዲፈንስ ሺልድ እዮም ገለ ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣሎ እሱ ኣብ ናይ ራሽያ ታርጌት ዘሎ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ሕቶ ንዑ ክሃርምዎ ይኽእሉ ዶ ሃሪሞሞ ከከልምዕሉ ይኽእሉ ዶ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣሜሪካ ካብ መከላኸሊ ናይ ዲፈንስ ሲስተም እዮም ዝብልዎ ግን እቲ ዕላማ መጥቅዕ እውን ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ካብኡ ንራሽያ ንምጥቃዕ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ቦታ ምዃኑ እዩ ዝንገር ሶ at the end of the day እዚ ኩናት እዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ከምዝኽእል ምስ ግዜ ክሪኦ ንኽእል ሕጂ ናብቶም ጥርቋሻት ካንስተርስ which Putin has interpreted as an act of war by Britain against his nation. He responded by launching a ballistic, though non-nuclear tipped missile at Ukraine, the warning attached to the use of such a weapon implicit. And then Stalin announced that British defence spending was to be reduced by £500 million in a defence cost-cutting exercise, with 3 large Royal Navy warships to be mothballed. UK ናብ ራሽያ ሚሳይላት ብምፍቃድ بوقعي أكل لا يتبينات كوينا لا نتبهلت كلا حيلهم كحيلو سراويتهم أسواراتهم كحيلو سكبهم تيجبرانو باجتنا الديفنس ناتو يبدلون له ناي بحكي الإنجليزيين قريمون زلوا ناي مرحلة ناتو مكايدا. And many other weapons systems scrapped, which one would have thought was not the message to send to someone like Putin at this time. I mean, if savings had to be made, perhaps Starmer could have looked elsewhere. For example, the foreign aid budget. Official figures showing that for 2024 to 25, Britain will give other nations £8.3 billion of taxpayers' money, when we might... So, Raiwa, UKC كتباناتو كابدوهاتات الله يبالانو. شو مثلا 3 بليون جنزب كده foreign aid كبير. foreign aid بالكله تمايمو حق كفاليو كم يلهم شو مسلسل foreign aid دبلو كم حاجة زي وهذا واحد دقة في إسرائيل دواب حق كفالالو يوكرين دواب الله تخالف من المتابعة نحر حدا كله خون فقط. لذي زيادة كابت باجوتهم عندي أبزناي foreign aid دبلو شمو يتصبح أي بالكله رتيت مسلكة بومباتاتي مبزعت. Argue that British people are in more need of such cash. So again, by way of comparison, £8 billion could fund 2 more Queen Elizabeth-class aircraft carriers to join the 2 already in... So انتبه له بس شو ما انت بليون سي انت تكملون ايرون سي اذا كلت اير كارير كلت كالوت نفرتك كما زغلا نفرتك صرح يقولون مراهب عبيت صرح مخالون ايرون جن ابوشتم زياده انفست يقولوا ابدك دق سلازقونه يوكرين كتبوا سلازلك 16 بليون هيبنا كل غلو وذا حلفه نقدر بليونات كباب زعمت زول ذاتس واي
ካብቲ ህዝቢ ተወሲዱ ናብዚ ክጠፍእ ትንብረት ናይ ግድን ስለ ዝኾነ እዩ 2 more Queen Elizabeth class aircraft carriers to join the 2 already in Royal Navy service, giving us the second most powerful fleet in the world after the United States. Or if you like, how about 72,800 hospital doctors and consultants? وين بدعنا عن طريق هذا ما بعد وتدراوا هاي نقبرنا تيلهم دما 7,800 نبتدعنا نطم دكاتره قصر مخالون يربطي NHS بحالنا طم تنيتعنا هالكير نطم بتعمل حماقكم زول يزنقر نسواي نعو زهون عبي نقر قبروا مخالوكم قدامنا نطم فينا Or 4 times the cost of the current Indian space program that successfully landed a probe on the moon. I only mentioned the latter as we actually give foreign aid to India and China, nations that, unlike us, have functioning space programs. وإذا ما نتوم أب سبيس قدادم زلون هندن China حجزنا بينا يوم زلون تاي حجزنا تكون كده اليوم لكم دعمي طرارع زبلو تسعجم زلا كان بعد غازي لك طرارع كل ما عتيم China لا تأكل حجزوا شد يوم ولا شمن تعرفون طبعا هتكون زلوكم زلوسي بغمين حجزوا كن يا I don't know ولا كل تغشي أبتي داو حفا أو زجبروا كم حجز غيرهم سلا دزارة من الجهراء سلا تقوم منبر يوكيس لمن كوينا يعني China كتحجزها أبينا درجة ما يبين هندي دخلنا سلزول أبغى نقولك حجزوا قلواني في China كحجزوا it doesn't make any sense. Anyway, I was out in the garden this morning digging for victory, and perhaps should have been digging a fallout shelter, and thinking of what might happen if Britain continues lobbing British-built cruise missiles into Russian territory. And I remember that back in بعرفش أنت يوز بهذا UK بتخاطر زلا عندار من قدي هذا حما قاطعمي كقاط ما هم زخل كبراشا I hope I go برون خانم بوتين أيوة بلون خاون جن تي أكيدا نايت مرحلة UK بحكي إذا حساس المقانون بتوين بتجن نقولنا تمدنا تلاقي نزلوا حبريتنا بهم كنا متوينا نيلومي أرسي أمسي كروت كفتنينا كم زول كون كوترو أملاك استرنا أملاك خدرنا أملاك عمينا سلم غير تأمبر تكون تات قليل كم زي كونه كلنا نكاتلو زلنا هنا نيلو مار سبز غودي لايك مكبار سبورت مكبار تقف مها نيوترا قد سنة نيوترو سرحنا ناقوني نيلو مار سبز غودي لبواد ما موت الزم خرزين وتهم قطباوي وتهم كتكيرون تدليو مجمريا نجنزبن قطبان كرجوه كلالنا مخنياتو أبزي ردانا أبزي نفلتو كنعوت سلزي نخل كالاي كم تم عوتاتنا قطبان نجنزبن كم أعطون فليتنا كم تنسوم ينفست قبروزلو أبتي سيكتر سوم ينفست قبروزلو كنقبرالنا سالساي عوتاتنا قطبان تطوى يبلونيهم يا أغلنا يبلونيهم نحنا دما كم أعطون كسيلنا أب حدش سيكتراتنا أبتودنا يقدم سيكتراتنا ينفستنا قبرنا كنكيدا لنا نزو كلك حجزوكم زغل بفلتاتكم بتكبر كورسات لنا أب كل مداينا هيوت فليكم سقمتن غتوز دما كحجزوكم يو تتغمولو قبلكم يدلي thank you very much